Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kinang sosnong guhuray bat kalahalin lawan poisha juway banyat patba ban persya ya ka Jainti Hills Autonomous District Council halogajing ay sanad yu Johnny Suchen kumuhe shnong kumpershin hapo ki ilaka Rambay East Jainti Hills District. Kaya shnong kilakam bago umpershin kadai tangka kentot ni kadong kabadang hap hapo ka shnong huray Henry ke GHADC kelayat syakmat ban ay sanad bat itu shnong thamay ya ku umpershin klam gajing menjur jong ki shnong bat kumjuru ke ilaka Rambay. Kinong shnong na kini ki lagi shnong kilawan sya juway ki pick up baki hap ban yahat ya ka jingjingai ke bahado sispa kilometer. Kilihat patba na mintong juway shidu office ke GHADC ke belah shimbenta deki spa ngut kinong shnong nadu kilong kemilong kepa hadu ke samna shenrang berkentay ringkat ke jing berta penrem yu CEM Chairman GHADC badai ki MDC badan hakal yang sensyar. Hasyua binong shnong jogi shnong kin poya palau jong ke GHADC ya ke kerdap lakhang tala bat lasa kiru iki pulen ki belah paharai ke office ke council dak berpenkrek ru ikil air pensat kemat yok kemi ke huri-hura. Namar kajing bam yok lar benrung hapelau jong ke GHADC kinang shnong glapen long kajing ki hakmat ke kerdap GHADC dak bara alang ki pelaka dawa penrem ya ke GHADC. Hindai kam hadian la ailar benrung syapo tang syup hongut banyakran bat ke sekretari jong ke council bat ke council ke lapan por naki hadukan do trek ban benbet yakani. Pada balang magalah lain lah saya. Ini boleh ke dong? Ini ya rekan-rekan pasti. Julang jungi kasnong tenamar kata ban ke bok ban kergil ban num sya thom hakine kilai sanslem giwan penbi janga ban yafi ban ai ya kata ban yarap ya kata Andre kiset kelah kane kepor tungin ya orang dak pendem ya kine kinong basyo apo district council CM Kebelah sibuk ni pi perdok persnam kiba wan ban kamal jan po ang nea sor jawai dak ba sangut hendrung nagoy kisnong sangut nagoy kisnong hendrung mana jin bud amlar pajba sanut menang baro
Cepat. Sar, baik, baik mah anong higawai. Kat kum ji pendek, kadi benok yang peaceful rade. Jadi ben kong tiga an penian. Apa sih kes nong jeng piu. Kum nu hindrung berokoi. Kamu mah dong. Apa bila entros sangut ngalailat sangut ginagawe kisnong, sangut nagawe kisnong. Himla menik pola kita nampak mana. Bat wanum pun blok dah kawe dah. So, habis itu. Habis itu kita. Hila. Bagai kerana ibu kuit balai, syangir bantu berkuit. Amna kita, baru. Hapo pion pistol. Le te pajai. Berjaya, tinggi bro. Mai amnin na. Pistol. Dia pajai. Hila peaceful. Kamu urung. Jai. Tangi bro. Ya, habis lah. Merata urung ya urung. Jai tangi urung. Sar. Dar mana sini. Mana ada komison. Abang ala ada pang menem ta. Beriu jong diskonsil gidon don. Don hinap ya kendo tangbat ke sekretari gadon. Ini hap gendo. Biang. Kalau mendalam menikmati aurim sapi. Menjai no. Bandung tang sangut. Jadi dia sebab Ailat pasar menyekret yang berapa kalau jaya na yo Kadang ngirung nimpel panjang saja dah. Ini panjang nimpel sekali. Tani kelam gini Pak sama kelam ini yo cina dah dia di konsil ke. Keren ini, menengnya keren gue mana? Kelak keren tak? Ini kuat bandung. Kalau bandung Iwan menik. Time TV Iwan menik ini no. Di hasilnya kita ada pengalaman sangut. Yap bat konflik. kalau kembali kecil kalau di sepuluh air udah kali ini Pak. Sangut wajib. Ini problem. Yao lai hat nam go yo dam go thut jadi pai ba ke dong lai nong wan yo bai ki pai ba yo bai ki khon ngai tia nyao trep ke jing ye yo hi to man ke jing job tharai moro ki chnong dau cham ki kam ke ni ke jing chiami le dam support ki ye ye ki wang kam te to ke dis council e ke ye NPP UDP so kibre ban aji kren wan no sekmat wasanut bunut walang yo bandrung ketai de ke jaka jungi hipat ba tamakan sapoi ke por sayo bandrung ketai Kunu ya kani kam to ki dong ki mot tu epor iki to akan ruterik uman ki ka isi
yo uchnagi ya kita ke tribunal daki judge ongki yo ubichar ya kani kam yong i yo e ki karai ha kata ke par mut daki tribunal e ya karai ibah yong kani ke kam ko badalek ke o e wa chnong yo New Johnny Suchen klem ko luti temut i dei klam bhai tu mut oi ki ha persmat bi kani ke kam to la nam persmat pi i inui wajia cha chnong cha thau yong i to ke council lu bakle ta ye dau wong kante i ta i nui kam bale New Johnny Suchen i dedep e ka FIR cha ki polis mandalai poi ku polis sport man ongi i kani ke kam to pen sunge i pi moy cho ya dat he pi ye le ya kani ye bichar ya kani to ke kam yong ke council karsi council bichar ye ni kam yong pi i ke polis to maintain ya ke peace bagalo an order hai te mandalai jadi sile ya klami ju point mud ong New Johnny wala tam ngam tem ni akam ki thau ki bru kam nu le u to ki pai ba melat ki u le kam ni udi sile ijo iklam ong kani ka kam ngam ye ule ide ye de bor yang to ngan ke peace bagalo an order hai follow pp ki chnong ha maintain bi ka kini tengah ada yang to mye bicar ka ni ka kam chnong kam thau to council Meneslai isnya bi cai polis le jo chau DC le jo ong mot ka council ule ti ni kam e he chnong le to council ule claim kinu wi kundan an u bot ki le ya la ki worok ya an tang menalai cai kinu kam le akai poi ti i le na lian ki chnong mot kata da ongi ya ki sahab u em dang ne to ki MDC ki em ki CM gi de penche ki to mot la de em la de ki perslam gi urai ya kani ka kam yong i mut la de jia kanu ka kam to ka council lu bakle duit ta ni tamot mo takar pat le ik pai ba mo dang ne to wadawan ya ka pis rali te dang chwa sedang la dong i pi ham la tit ham la ye karpat i pi manami le ni la moy la tit pi moy ye pi to bawan gani ka high speed corridor bodi yogi ngap ne tai na khap border na khap Bangladesh to ubo mian wat ubo bang tam i man de yo i ong pi yo i de ko sa wo bo ka be upai wo bo ki pamen ki be men ki yong i im to le to i ne tai ni ya ka ka spa ka hajar i wo de start ka be upai wo chong ina pnar na war na bhoy la chong se tai cha border Yake wa anot be, yake wa bichne be, wa wan ka high speed corridor, nay tay na border. To katu naman sor ti man ng gandong, chapi kinang sor. Nay tay daw, wa kini kinang sabor hak district council, wat kamjo, chado chitay, cha secretariat, wa yo jigay gi, wa katay ka pisahe tay to wan ga, diki 1000 klur, to tang diki 4 klur. Ngai kang wet nong ka karpat jora ya ka district council la da am keno kejing ya auri aura hapot nong potau sgau ba kam ka district council uhim kya bi kini ka kam ihi tetep bi kam ki wa mjai upai usli ki khonyong i da ka 1000 watang i khonyong ga wadu nyawol la dang am khonyong wadi dang am khonyong wato dang am khonyong waklim da kini ki kon yang abtan ki arch long hai ni kan bi population yang ki da poi ki 100,000 che no je upa du someno to him kia district council ye kini da am kono kajing ya luri lura poch long pothau ki arch long karpa district council to him kia ye kini ka kam ngai kap tele khoble chbon kajing ngam em kan tendeu ye klam bat karpa le manalwan ni chitai lai di sok design ki kon yang chnong arch nong yo poi che yung che sam
For once, I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time. Skoda.